Arrasteon, hasiera emango dutzugu 2025eko martxoko ohiko osoko bilkurari. Lehenengo puntue, 2025eko otsailaren 27ko osoko bilkuraren bideoaktaren onespena, hala dagokio. Aprobación si procede de la videoacta de la sesión plenaria de 27 de febrero de 2025. Eso zer komentatzeko edo. Ekarpenik ez dagoenez, onartutzat ematen da. Bigarren puntue, 1518/2025 espedientea, Ogasun eta Barne Erregimeneko informazio batzordearen irizpena, omisio eragozpenari buruzkoa. Expediente 1538/2025, dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de omisión de reparo. Alberto Ealo, Ogasun zinegotziak azalpen txiki bat emango dau. Arrasteon, hemen gauz aspaldiko partez dekugun asunto berdinegaz, baina ez da merezi dauen azalperik ematea, zeo zer esan inbekot. Aurreko hilabetetan bezala, osoko bilkura honetara ekartzen dugu Prezero Espainia S.A. enpresak 2025ko otsailean egindako lani dagokien 46.502 euro eta 80 zentimoko gastuaren onarpena eta kontrahartzaileak egindako eragozpena kentzea. Hasiera batean, berri onak ditugu OHL enpresak oharken aurkeztutako errekurtsoari dagokionez. Azkenik, joan den martxoaren 7an, erakunde honek prozedura ebatzi zuen errekurtsoa ezetziz. Eskerrik asko. Azalpen entzunda, eztabaidara pastuko gara. Osoak, Usanso Herria, Alderdi Sozialista, Euskal Herria Jeltzalea, Euskal Herria Bildu. Bozkatu ingo. Bozkatuko dugu, aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioa. Auzoak alde, Usanso Herria alde, PS abstentzioa, EAJ abstentzioa, EH Bildu alde, hortaz proposamena onartzen da. Hurrengo gaia, hirugarrena. 3.923/2023 espedientea. Lurraldeko informazio batzordearen irizpena, hiri hondakin solidoak biltzeko eta garraiatzeko zerbitzuen kontratua esleitzeko. Expediente 3923/2023, dictamen de la Comisión Informativa de Territorio para la adjudicación del contrato del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos. Zer egira, unirigintza zinegotziak azalpen txiki bat, azalpenak emango dauz. Laburra, bai. Arrasteon dan hori, martxoaren 14ko lurralde batzorde informatiban azaldu bezala, 2024ko maiatzaren 30ean udalbatza honek Aldakoko hiri hondakin solidoak bildu eta garraiatzeko zerbitzuaren pleguak onartu zituen, gaurkoan aldiz, lizitazio prozesuan puntuaziorik handiena izandako enpresaren adjudikazio proposamena dakargu udalbatza honetara. Eskerrik asko. Eztabaidara pastuko gara, osoak, Usanso Herria, Alderdi Sozialista. Eskerrik asko, alcate. Muy resumidamente, pero para explicar el sentido del voto de nuestro grupo. Nosotros no nos vamos a oponer, sino que vamos a facilitar, en la medida en que, de la fuerza que tenemos, la aprobación, que salga adelante esta adjudicación, porque entendemos que se está votando una adjudicación que es un trámite, un proceso principalmente técnico y que pues no deja mucho margen para la discusión o para el debate político, y también porque, como acabamos de ver en el punto anterior y en plenos precedentes, llevamos bastante tiempo en una situación bastante anómala en cuanto a la gestión del servicio, y entonces, entendemos que por responsabilidad hay que facilitar este nuevo contrato. Pero sí que es verdad que hay algunas cosas que no nos convencen, y del planteamiento del equipo de gobierno sí que lo queríamos comentar. En el pleno anterior, cuando hablamos de la adjudicación de un contrato, desde el gobierno municipal, se tuvo a bien recordar las palabras que yo en el debate sobre el pliego de licitación de ese contrato había
había pronunciado. Entonces, bueno, en este caso, pues me voy a tomar la libertad de ser yo mismo quien recuerde las palabras o el mensaje que trasladamos desde el Grupo Socialista en el pleno en el que debatimos el pliego técnico para la licitación de este contrato. Nosotros decíamos que nos parecían positivos algunos aspectos, pues técnicos, logísticos, cuando se habla de la sensibilización, del seguimiento por medio de herramientas digitales de la recogida de la tasa de reciclaje en el municipio, pero también había cuestiones que echábamos en falta o que nos parecía que no estaban bien enfocadas. Y hablamos sobre todo de cómo hacía el equipo de gobierno el planteamiento con relación a la parte que le correspondía de responsabilidad política o de liderazgo político, que entendíamos que dejaba demasiadas cosas en manos de la gestión de la empresa que fuese adjudicataria del servicio, que como todos sabemos, pues las empresas gestionan en función de intereses económicos y le corresponde al responsable político establecer una serie de criterios en beneficio de la calidad de vida en el municipio. Hablábamos de que echábamos en falta ese ejercicio de liderazgo político a la hora de establecer cómo se iba a distribuir entre los diferentes barrios la infraestructura, es decir, sobre todo los contenedores, que es un elemento de mucha queja en barrios periféricos de Galdacano. Hablamos de que no quedaba claro, aunque no es objeto específicamente de este contrato, pero cuál iba a ser el futuro del sistema de recogida en Galdacao, sobre todo en términos de la evolución de la recogida neumática, y sobre todo hacíamos hincapié en que se obviaba bastante en el planteamiento del equipo de gobierno la cuestión de los objetivos a conseguir en cuanto a las tasas de reciclaje, ¿no? Es decir, hay una normativa europea, unas directrices europeas que establecen unos objetivos de reciclaje. Galdacao está lejos de esos objetivos, no es el único municipio, evidentemente, ni es culpa exclusivamente del gobierno todo esto, pero sí que es verdad que, igual que en otros municipios, en las instituciones, entendemos que hay que hacerse cargo de esa responsabilidad o de esos objetivos, pues en Galdacao es lo mismo, ¿no? El gobierno municipal se tiene que hacer cargo también de orientarse hacia el cumplimiento de esos objetivos y asumir esa responsabilidad. Y nosotros entendíamos, y así lo explicamos en ese pleno, que había cierto continuismo, cierta inercia en el enfoque que hacía el equipo de gobierno con relación a un contrato tan importante como es el que estamos hablando, que es un contrato que impacta, de los que más impactan en el municipio en términos de calidad de vida, de sostenibilidad, de accesibilidad en muchos barrios. Y echábamos en falta, como digo, ese liderazgo, esa huella política. Y por todo esto, que esto viene a cuenta de explicar el sentido de nuestro voto en el punto este en concreto, si bien esperamos y deseamos que en el margen del desarrollo del contrato, pues estas cosas que hemos ido diciendo se vayan trabajando, se vayan puliendo y se vayan mejorando en beneficio de los vecinos y vecinas, pues como echábamos en falta o entendíamos que el planteamiento del equipo de gobierno pues adolecía de estas cosas que hemos ido mencionando ahora, pues el sentido de nuestro voto va a ser la abstención. Gracias. Euskal Herria Jeltzalea? Ez. Euskal Herria Bildu? Bueno, prestatuta neukan, azaltzea nori adjudikatu zaion, zenbategaitik, zenbate diru kostatu den, zelan izan den adjudikazio prozedura guztia, baina hori kontatu aurretik, berantzutea, Victorri bere garaian jadanik erantzun zitzaiona. Hemen, hobekuntza handiak egin dira eta zerbitzu hau da, zerbitzu garrantzitsuenetariko bat, berak esan duen moduan, Galdakaon zabor bilketa egoki bat egiteko. Badakigu, erdialdean badagoela zabor bilketa egiteko eta zabor bilketa hori bereiztua egiteko modua, baina inguruko auzoetan hau da zabor bilketarako daukagun zerbitzurik importanteena. Eta horregaitik garrantzi handia ematen diogu zerbitzu honi, eta baita ere guk bete nahi ditugu edo bete nahiko genituzke, uste dut gutxik beteko dituztela agian esarritako, Europar Batasunak esarritako eunekoak birziklapena egiterako orduan eta berrirabileraren orduan, baina horretan gaude eta gainean egongo gara. Horretarako argi eta garbi zerbitzu honetan, zerbitzuaren barruan lan bereziak sor daitezkenak kudeatzeko
eskaria egin dugu. Gerta daitezken salbuespeneko egoerak arrakastaz gainditu ahal izateko ere, beharrezkoak diren baliabide osagarriak eta gaizabe baliabide kantitatea eta kalitatea jarri beharko ditu enpresak eta gu egongo gara horren gainean. Kanon aldakorra jarri zaio zerbitzu honi 1.000 eurokoa eta kanon aldakor hori jarri zaio gertatzen diren lan berezi guztiak eta egin beharreko txosten guztiak egin ditzaten eta guk Viktorrek esaniko datu guztiak ziurtasunez jarraitu ahal izateko. Lanak, kanonarekin egin beharreko lanak burutu ez izateak ez dakar inolako bete beharrik Galdakoko udalarentzat. Orduan, ez badira beharrezkoak, ez dira egingo, baino ez ditugu ordaindu beharko kanon horrekin. Atal honetan sartzen dira, bilketa zerbitzuaren ezoiko lanetarako eta larrialde lanetarako beharrezkoak diren materialak, zein giza baliabideak. Gainera, lan berezi horiek, egiteko behar diren materialak, lanak eta eskulana aldez aurretik kontratu bidez ezarritako prezioetan hornituko dira. Orduan, gainean, gure teknikariak gainean egongo dira, eta guk eskatuko dugu eta jarraituko dugu kontrol lana egiten, hemen jarritako guztia bete dadin. Eta ahalik eta handiena izan dadin, gure hurbilketa eta Galdakoko herriaren hurbilketa esandako tasa hoietara. Horretaz gain, herritarrei orientazioa ematea izango da kontratu honen funtsezko puntuetako bat. Horretarako, kanpainak egingo dira, auzoetatik datozen abisuak garbiketa zerbitzuen bidez ere ebatziko dira eta abisu guztiak erantzun egingo dira. Hala badagokio, baldintza agiri honetan aurreikusitako beste lanak ere eginez. Gaur egun, eskuragarri dauden soluzio teknologikoak txertatuko dira Viktorrek esan duen moduan eta konponbide jasangarri bezain eraginkorrak aplikatuko dira, zerbitzuaren kudeaketa hobetzeko. Hiri kudeaketa integralean sakonduko dugu. Zerbitzu honen eremuan, inventariatutako elementuetatik lortutako informazio gehigarria gure sistemetan sartuz. Informazio horri esker, hirian dauden zerbitzuen kudeaketa zentralizatua egin ahal izango da. Kasu bakoitzan beharrezkoak diren azpiegiturak dinamizatuz eta hobetuz. Zerbitzuak eguneratu eta mantendu egingo ditu kontratu honek. Dagokion udaleko GIS-eko programa erabiliz informazio guztia izango dugu. Jarraipena egin ahal izateko. Era berean, zerbitzuaren modernizazio eta kalitatea kontuan hartu beharreko alderdi garrantzitsuenetarikoa izango da. Aurrez aipatutako lanak modu planifikatuan egin beharko dira, alden neurrian eta horren inguruan txostenak helarazi beharko dizkigute. Bestalde, erantzun azkarra, arina, programatua, ekonomikoa eta bermatua izan beharko da. Eta bermea eman beharko zaie hiri bizi batek berekin dakartzan egoera guztiei, non baliabide pertsonal eta ekonomikorik ezak espazio defizitariora eman baitezake. Orduan, zerbitzu honen bitartez, baliabide pertsonal eta ekonomiko horiek hobetu egin dira. Eta erabili beharreko bitarteko eta materialen modernizazioa lortu nahi da. Obra publikoetan, teknika eta teknologia berrien erabilera areagotuz. Horretaz gain, hori ez balitz nahikoa, bai azaldu nahiko nieke hemen gauden guztiei, zelan ekainaren 3an lizitazio iragarkia Europar Batasunaren aldizkari ofizialera bidali zela eta 2024ko ekainaren 4an argitaratu zela, bai udal honen eta baita udal honen kontratatzailearen profilean. Kontratazio mailak 2024ko uztailaren 10ean eskaintza elektronikoaren A eta B gutun azalen artxibo elektronikoa ireki zituen eta B gutun azalean sartutako eskaintzek emandako puntuazio ikusita, ezut batek ez zuen lortu gutxieneko 24 puntuetakoa. Horrek eraman digu hilabete eta hilabete egoera normal batean egotera Viktorrek adierazi duen moduan. Zergaitik, mailak erabaki zuelako OHL lizitatzailea, OHL enpresa lizitazio prozeduratik kanpo geratzen zela ez zuelako puntuazio minimoa lortu. Honen ondorioz, OHL enpresak kontratuen inguruko errekurtsoen administrazio organoan erreklamazio bat jarri zuen.
19,5 punto lortu izan zituen eta berak adierazten zuen edo beraiek adierazten zuten 30,5 lortu behar izan zituztela. Erakunde honek, oarkek, 2025ko martxoaren 7an ebazpena bidali digu eta esleipenarekin jarraitu dela adierazten duen erantzuna helarazten digu. Horrela Galdakoko udalari arrazoia emanez. Baina alan da guzti ere guri ja eragin digu gaitz bat. Eta izan da, hilero, ekarri behar izan ditugula ona, faktura irregularrak, erreparoa pleno honek edo udalbatza honek kendu desan. Eta hurrengo lana izan zen, C gutuna sala, valorazio ekonomikoaren gutuna sala irekitzea, eta B gutuna saleko puntuazioa eta C gutuna saleko puntuazioa batu ondoren hurrengo emaitza atera zen. Samos, Campezo, Obras y Construcciones eta Fimasa enpresek UTE bitartez etortzen direla edo parte hartzen dutela 95 punto, Precero España enpresak 96,26 punto, UTE Garbialdi gehian zareo 73,49, beraz, Galdakoko hiri hondakin solidoak bildu eta garraiatzeko zerbitzuaren 4 urteko kontratua, Samos, gehi Campezo Obras Construcciones, gehi Fimasa SA-ari esleitzea eskatzen zaio udalbatza honi. Horrela izan da, eta 15 eguneko epean, elegiterik ez badago, plenoak baimenduta kontratua sinatu ahal izango dugu eta. Eskerrik asko. Bigarren txanda. Osoak, Usansolorria, Alderdi Sozialista, Euskal Alderdi Jeltzalea, Euskal Herria Bildu ez, bozkatu ingo gu. Bozkatuko dugu, aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioa. Auzoak alde, Usansolorria alde, PS abstentzioa, EAJ alde, EH Bildu alde, hortaz proposamena onartzen da. Laugarren puntue, 33/2025 espedientea, herritarrak alkatetza informazio batzordearen irizpena, Euskara indarberritzeko eta Euskaldunok ahalduntzeko aroa marko estrategikoa onartzeko. Expediente 33/2025, dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía Alcaldía de aprobación del marco estratégico AROA para la revitalización del euskera y el empoderamiento de las personas vascoparlantes. Orduen, izaskun barbariaz euskara zinegotziak azalpenak emango dauz. Arratsaldeon, aroa Euskara indarberritzeko eta Euskaldunak ahalduntzeko marko estrategikoak 2012-2022 epealdirako Euskara sustatzeko ekintza plana ordezkatzen du eta Galdakaon 2028 arte egongo da indarrean. Gizarteak azken 10 urteetan izan dituen aldaketei erantzun eta erakunde eta herritarrekin lankidetzan Euskara indarberritzen jarraitzeko oinarriak finkatzen ditu. Helburu nagusia da euskal hiztun aktiboak eta ahaldunduak dituen komunitatea indartzea, gizarte ekitatibo eta justua eraikitzeko. Hau da, euskara indarberritzea eta euskaldunok ahalduntzea Galdakaon. Herriko eragile guztiek euskararen ikuspegia presente izatea nahi dugu modu positiboan eraginez. Plan honek 5 jomuga nagusi zehazten ditu, bat da euskara ikasteko erraztasunak handitzea, eskolaz kanpoko ekosistema euskaldunagoa lortzea, ingurune digitalean euskarak leku gehiago izatea, euskaraz lan egiteko aukerak ugaritzea eta euskarazko edukiak sortu eta kontsumitzeko aukerak handitzea. Plan hau egiteko lankidetzaren bidez garatu da, plan estrategikoa adosteko prozesua irekia izan da, zuek ere parte hartzeko aukera izan duzue, eta, printzipioz, herriko eragile guztiek euskararen ikuspegia presente izatea da bilatzen duguna modu positiboan eraginez. Eztabaida erpaztuko gara, osoak, Usansolorria, Alderdi Sozialista, Euskal Herria Jeltzalea, bai.
Gaur, gure udal taldeak EAJ-PNV-k Euskara biziberritzeko eta Euskaldunak ahalduntzeko aroa esparru estrategikoari gure babes irmoa eman nahi diogu. Aroa, ez da esep zaharraren eguneratze hutsa, baizik eta 21. mendeko erronkei eman beharreko erantzun integral bat, hizkuntza aniztasunaren eta garapen jasangarriaren nazioarteko printzipioekin bat datorrena. Eusko Jaurlaritzak bultzatutako prozesu zorrotz eta parte hartzaile baten emaitza da eta horrek erakusten du EAJ-PNV-k hizkuntza normalizazioarekin duen konpromiso historikoa eta sendoa. Aroaren ikuspegia sakonki eraldatzea da. Ez da euskararen ezagutza zabaltzera mugatzen, baizik eta euskaldunen benetako ahalduntzea bilatzen du, euskaraz bizi ahal izan daitezen. 7 ardatz estrategikoak, gobernantzatik berrikuntzara, jarrerak, gaitasunak eta hizkuntzaren benetako erabilera barne. Datozen 10 urteetako bide horri sendo eta koherentea osatzen dute. Momentu honetan gure udal honetako euskara teknikariei eskerrak eman nahi dizkiet bere lan nekaezin eta profesionalagatik. Galdakaon, esparru honek tokiko hizkuntza politikak ikuspegi berritu batekin indartzeko aukera paregabea eskaintzen digu. Euskarak, eremu digitalean, lan munduan, eskolaz, kanpoko jardueretan eta sorkuntza kulturalean duen presentzia areagotzeko ekimen zehatzak garatzeko aukera emango digu. EAJ-PNV-k beti ulertu du euskara hizkuntza bat baino askoz gehiago dela, gure herriaren identitatearen ardatz egituratzailea da. Horregatik, Gernikako estatutua eta euskararen erabilera normalizatzeko legea onartu zirenetik, hizkuntza berreskuratze prozesua gidatu dugu. Aroa, bide horretan hurrengo urrats naturala da. Gaur, gure aldeko botuak konpromiso historiko hori berresten du eta euskara bizirik erabilgarri eta prestigiotsu dagoen euskal gizarte bat eraikitzen jarraitzeko gure erabakitasuna erakusten du. Beste hizkuntzekin harmonian. Euskara, euskal herritar guztien ondarea da, jatorria edo ideologia edozein dela ere. Talde politiko guztiei dei egiten diet gure milaka urteko hizkuntza biziberritzeko ahalegin kolektibo honekin bat egitera. Euskararen alde lan egitea, Euskadiren etorkizunaren alde lan egitea delako. Eskerrik asko. Euskal Herria Bildu. Ondo etorria. Plan honetan laguntzeko bide laguni izatea espero dugu. Bai, eskerrik asko. Bigarren txanda. Osoak, Euskal Herria, Alderdi Sozialista, Euskal Herria Jeltzalea, Euskal Herria Bildu, bozkatu ingo. Bozkatuko dugu. Aldeko botoak. Denak alde, hortaz, proposamena onartzen da. Bosgarren puntue, 840-2025 espedientea. Gizarte ekintzako informazio batzordean irizpena. Gizarte ekintzaren arloko programetarako dirulaguntzak norgehiagoko erregimenean emateko oinarri arautzaile espezifikoen hasierako onarpenari buruzkoa. Expediente 840-2025. Dictamen de la Comisión Informativa de Acción Social de aprobación inicial de las bases reguladoras específicas en régimen de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones de programas del ámbito de acción social. Ametsi Iturbe gizarte ekintzako zinegotziak azalpetxik etango dago. Bueno, gaur osoko bilkura honetara dakargu gizarte ekintzako ildo ezberdinetako dirulaguntzen oinarri araultzaileak. Oinarri hauen helburua da gizarte ekintzaren eremuan udalak garatzen dituen programak osatzeko dirulaguntzak konkurrentzia prozedura bidez emateko oinarri objektiboak ezartzea. Eztabaidara pastuko gara, auzoak. Arratsaldeon. Bueno, como venimos diciendo en anteriores plenos, se siguen dando pasos hacia el cambio de las subvenciones nominativas a concurrencia competitiva. Y como llevamos haciendo este equipo de gobierno, adecuándonos a nuestro criterio, que no sean las nominativas como norma general. Las asociaciones son agentes importantes que crean vida en el pueblo, por ello es positivo que el reparto sea de una forma en concurrencia competitiva, con unos criterios unificados en los que trabajamos desde este gobierno en términos de igualdad, euskera y multicultural. Eskerrik asko. Euskal Herria, Alderdi Sozialista, Euskal Herria Jeltzalea, Euskal Herria Bildu.
Bueno, azaltzearren apurtxo bat diru laguntza hauen nondik norakoa, esatea hiru ildo ezberdinetako oinarriak ditugula, alde batetik gizarte erakundeentzako diru laguntzak, diru laguntza lerro honen helburua da irabazi asmorik gabeko elkarteek garatutako jarduerak eta programak laguntzea. Bigarren ildoa garapenerako lankidetza proiektuak sustatzeko diru laguntzak, diru laguntza lerro honen helburua herrialde behartzuei laguntzea da, beren garapena bultzatzeko. Eta hirugarren ildoa adinekoen elkarteentzako diru laguntzak direz. Diru laguntza lerro honen helburu orokorra da udalerriko adinekoen elkarteen aisialdiko eta denbora libreko jarduerak sustatzea eta horrela bizi kalitatea hobetzen laguntzea eta bide batez be bai adinekoen zahartze aktiboa eta osasuntsua sustatzea. Batzordean eta be bai komentatu gendun bezala, hiru ildo hauek batzuk jada bazeuden konkurrentzian, baina beste batzuk gaurkoan konkurrentziara pasatzen ditugu. Orduan, gaurko prozedura batzuk direz nominatibotik konkurrentziara pasatzea eta beste batzuk eguneratzea. Izan ere, 2011tik barkatu eguneratu gabe dauzelako oinarri hauek. Irizpideen artean, irizpide objektiboak dira eta errealitatera egokitutakoak direz. Beste diru laguntza batzuetan egin dugun moduan, transversalak direzen gaiak bebai, gaien irizpideak bebai jarri doguz, adibidea jartzearren, berdintasunaren ingurukoak, euskararen ingurukoak, eta adinekoen elkarteetan belaunaldien arteko lanketa egiteko irizpide konkretu batzuk. Aipatutako gai hauek arlo ezberdinetako diru laguntzetan sartu dugu esan dudan moduan, eta asmoa da perfil errealitate eta kolektibo ezberdinetan zeharkako gai hauek eurek ere lantzea, errealitate ezberdinetatik eta arlo ezberdinetatik. Orduan, bukatzearren, hiru ildo hauek oso ezberdinak dira, baina bai esango nuke helburu bateratu bat daukatela. Eta helburu hori da arlo soziala indartzea eta garatzea. Kasu batzuetan Galdakaon eta beste batzuetan beste herrialde batzuetan. Bigarren txanda, osoak, Euskal Herria, Alderdi Sozialista, Euskal Herria Jeltzalea, Euskal Herria Bildu, bozkatzera pastuko gara. Bozkatuko dugu, aldeko botoak. Kontrako botoak, abstentzioa. Osoak alde, Euskal Herria alde, PSE abstentzioa, EAJ alde, EH Bildu alde, hortaz proposamena onartzen da. Seigarren puntue, Euskal Sozialistak udaltaldearen mozioa, Galdakaon animaliak edukitzea eta babestea arautzari buruzkoa. Moción del Grupo Municipal Socialistas Vascos sobre la regulación de la tenencia y protección de animales en Galdakao. Orduan, gero emendakin bi sartu direz bai, Victorrek edo nereak, irakurri zuek nahi duzen moduan mozioa, gero emendakinak irakurriko dugu, eta gero pasatuko gara eztabaidara. Bai, beraz. Vale, pues leo la moción. La parte de la exposición de motivos, si puedo, intentaré leerlo de manera resumida. Pero bueno, la moción dice así, exposición de motivos. La actual ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales en Galdakao data del año 2007. En los últimos años, en paralelo a un aumento de la sensibilidad social con relación a la protección y el respeto hacia los animales y al incremento de la tenencia de mascotas, el marco jurídico y legal con respecto a la tenencia y protección de animales ha cambiado sensiblemente. Nos referimos a la aprobación de la Ley 9/2022 sobre la protección de los animales domésticos de Euskadi y a la Ley Estatal 7/2023 sobre la protección de los derechos y el bienestar animal. Este nuevo marco jurídico trata de incidir en la protección de los animales, su bienestar, su convivencia con la ciudadanía y el rechazo a situaciones de abandono o maltrato. Asimismo, tiene un impacto notable en el ámbito competencial municipal,
por ejemplo, en lo relativo a la protección, recogida y atención de animales, el acceso con animales de compañía a transportes o espacios públicos, las colonias felinas o la función inspectora. Por ello, entendemos que se hace necesaria en Galdakao una normativa con relación a la tenencia y protección de animales adaptada a la realidad social y jurídica actual. Y la moción dice: por todo lo expuesto, el Pleno Municipal de Galdakao insta al Gobierno Municipal a 1. Actualizar la ordenanza municipal vigente reguladora de tenencia y protección de animales en Galdakao o elaborar una nueva ordenanza con el objetivo de disponer en el municipio de una normativa alineada con lo establecido en la Ley 9/2022 sobre la protección de los animales domésticos de Euskadi y a la Ley Estatal 7/2023 sobre la protección de los derechos y del bienestar animal. 2. En el plazo de 6 meses desde la aprobación en pleno de esta moción, presentar en la comisión informativa correspondiente un borrador de ordenanza, abriendo entonces un periodo de 2 meses para que los grupos políticos y las entidades del municipio puedan realizar aportaciones al borrador. Así, en un plazo de 9 meses se debatirá en pleno la aprobación inicial de la ordenanza. 3. Bueno, este punto tercero va a decaer, pero aún así, como forma parte de la moción presentada inicialmente, lo leo. Por aplicación del principio de jerarquía normativa, sancionar las infracciones recogidas en la ordenanza municipal vigente y que a su vez estén recogidas en la ley de ámbito superior, conforme a los importes establecidos en la ley de rango superior. 4 y último, durante los años 2025 y 2026, realizar campañas de sensibilización dirigidas hacia la ciudadanía sobre el respeto y el bienestar animal, contra el abandono y el maltrato, sobre la convivencia entre mascotas y vecinos y vecinas, prestando especial atención a la cuestión de las heces en la vía pública, etc. Eskerrik asko. Oine AJak aurkeztu dugu emendakin bat. Arratsalde on hori. Eudelek Euskal Udalen esku jarri du animalien eskubideak eta ongizatea babesteko udal eskumena zehazten eta garatzen dituen ordenantza. 3 lurraldetako udalek osatutako talde tekniko baten lanaren emaitza izan dan ordenantza. Ordenantza berria gomendiozkoa da eta udalerriko berariazko erreletetera egokitu daiteke. Udal bakoitzak erabakitzen duen egokitzapenaren bidez hala badagokio. Alde horretatik, Eudelek egindako ordenantza tresna komuna da Euskal Udalek gure udalerrietan animalien zaintza eta ongizatea kontrolatu eta sustatu ahal izateko. Azaldutako guztiagatik, Galdakaoko EAJ-PNV honako hau aurkezten du. Galdakaon animaliak edukitzea eta babestea arautzeari buruz, PSEek aurkeztutako mozioari honako hau gehitzea. Udal ordenantza eguneratzea, animaliak babesteari, ongizateari eta arduraz eduketzeari Eudelek egindako ordenantza eredu arautzaileari buruzko lan konpromisoarekin. Eta oin ez taldeek aurkeztutako emendakina. Bai, guk bi emendakin aurkeztu ditugu. Lehenengoa izango litzateke, Viktorrek irakurri duen bigarren puntoak hau esaten zuen. Mozio hau osoko bilkuran onartu eta 6 hilabeteko epean dagokion informazio batzordean ordenantza zirriborro bat aurkeztea. Eta orduan 2 hilabeteko epea irekitzea udalerriko talde politikoek eta erakundek zirriborroari ekarpenak egin ahal izateko. Horrela, 9 hilabeteko epean udalbatzan eztabaidatuko da ordenantzaren hasierako onarpena. Horren ordez, proposatzen dugu bigarren puntuan esatea, ordenantza egiteko prozesuan zehar aldi bat irekiko da udalerriko talde politikoek eta entitateek zirriborroari ekarpenak egiteko aukera izan dezaten. Parte hartze arloak egingo duen txostena kontuan hartuta. Parte hartzeko ordenantzaren 47. artikulari jarraituz. Eta bigarren emendakina da, Viktorrek aipatu duen 3. puntua kentzea moziotik. Vale. Mogein mozioa eta emendakinak entzunda, eztabaidara pastuko gara. Auzoak, Sansolerria, Alderdi Sozialista. Sí. Ahora, eskerrik asko. Vale, por explicar, aunque la exposición de motivos que he leído, pues yo creo que está bastante explicado el sentido de la moción, por añadir algunas cosas. Como decíamos, al final el sentido de esta propuesta es, por un lado, el incremento en la sensibilidad hacia la importancia del bienestar animal y también el aumento de mascotas en los hogares de nuestra sociedad, ¿no? Y por otro lado, que tanto a nivel estatal como a nivel autonómico pues se ha desarrollado un marco jurídico nuevo que hace que, que en gran parte la ordenanza vigente en Galdakao pues haya quedado obsoleta. Entonces, el enfoque con el que nosotros
planteamos esta actualización o esta elaboración de una nueva ordenanza es en el ámbito de los animales de compañía, sobre todo incidir en 3 cuestiones. Por un lado, poner encima de la mesa soluciones para, pues como decíamos, ¿no?, para integrar la presencia creciente de animales en nuestras calles desde un punto de vista de seguridad y de convivencia. En segundo lugar, es una competencia muy importante que tiene la administración local, que es regular la convivencia en el espacio público entre vecinas y vecinos y animales de compañía. Y, en tercer lugar, pues bueno, plasmar esos estándares más estrictos o más avanzados que establece la nueva normativa desde el punto de vista del cuidado y del respeto de los animales. Y esa nueva normativa que hemos mencionado antes, que es la ley estatal, la ley autonómica, interpela a las administraciones locales, a los ayuntamientos, por ejemplo, en estas cuestiones que son, bueno, a nuestro juicio, bastante importantes, ¿no? El tema de las inspecciones, la atención y la recogida de animales, el control de las colonias felinas, la regulación de las obligaciones de los dueños en cuanto a limpieza, en cuanto a la vigilancia y el cuidado de los animales. También actúa sobre el espectáculo y la venta de animales desde el punto de vista de la protección del bienestar animal. Otorga la posibilidad a las administraciones públicas de regular también, pues bueno, la presencia de estos animales de compañía en el transporte público, en parques públicos. Bueno, una serie de cuestiones que, como decíamos, ¿no?, esta nueva legislación pues permite a las administraciones públicas, a las administraciones locales, regular de otra manera. Y nosotros lo que pedimos con la moción es que ese trabajo de regular, de elaborar o actualizar una ordenanza nueva, teniendo todos estos puntos de vista integrados, pues que empecemos a trabajarlo pues cuanto antes, porque como decíamos, la actual ordenanza está obsoleta y que, teniendo en cuenta que hay margen de decisión, que la legislación tanto autonómica como estatal establece margen de decisión a los ayuntamientos para regular de una manera o de otra las cosas que hemos ido comentando, pues bueno, que ese proceso de elaboración de la nueva ordenanza se haga pues integrando pues a diferentes agentes del municipio y, por supuesto, a los diferentes partidos políticos. Y bueno, nosotros sí que en la moción establecíamos una serie de hitos temporales, porque entendíamos que esa era la mejor forma de plasmar el compromiso político. También desde un primer momento dijimos que, bueno, por las circunstancias técnico-jurídicas del desarrollo de estos marcos legales que he mencionado, pues bueno, que entendíamos que había que ser flexibles con estos hitos temporales. Entonces, bueno, aceptamos la enmienda de los partidos del gobierno, porque para nosotros lo importante de esta moción es que se plasme en este pleno el compromiso político de impulsar esta nueva ordenanza que recoja lo que hemos ido mencionando. Y, por otro lado, aceptamos también la enmienda de AJPNV, porque entendemos que EUDEL no deja de ser una entidad en la que están representados y toman decisiones alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas de diferentes grupos políticos, y entonces que es un buen punto de partida ese borrador que ha presentado EUDEL. Eskerrik asko. En junio de 2022, el Parlamento Vasco dio luz verde a la Ley de Protección de Animales Domésticos, que regula la protección, comercialización y tenencia de los animales de compañía. En Euskadi hay registrados cerca de 400.000 perros, 27.000 gatos, 900 hurones y se calcula que hay más de 2 millones de animales de producción como vacas, ovejas, caballos y aves. La principal aportación de la ley, que sustituye a la de 1993, es que considera a los animales como seres vivos y sintientes. Y como tales se fomenta el buen trato dentro del entorno de convivencia desde el respeto y la consideración. Este principio de la ley implica que los dueños deberán proporcionar cuidados de por vida a sus animales, garantizándoles libertad de movimientos, evitándoles los sistemas de sujeción permanentes, proporcionándoles tratamientos veterinarios, evitar su reproducción incontrolada, tener un seguro de responsabilidad civil o su registro oficial. El régimen sancionador contempla multas que van desde los 100 a los 100.000 euros y castiga duramente el abandono y el maltrato animal. El maltrato por acción u omisión revestirá especial gravedad. Una ley progresista y equilibrada que nace con un amplio apoyo social e institucional y que contribuye a hacer de Euskadi una sociedad más avanzada y civilizada en el trato a los animales. La Ley Vasca de Protección de Animales Domésticos 9/2022 del 30 de junio
salió adelante con el apoyo de AJPNV, PP, H. Bildu y PSOE, y tras una negociación que duró varios meses en la que el Gobierno vasco llegó a un acuerdo con el Estado por el que se salvaguardan las competencias vascas, ya que la ley estatal mermaba la capacidad para el desarrollo de las normas vascas y, en este sentido, el acuerdo recoge varias matizaciones para eludir intromisiones en el Estatuto de Gernika y un compromiso para implementar una disposición normativa estatal en la que se corrige la invasión competencial. Dicho esto, y con la aprobación de la Ley Vasca 9/2022, EUDEL ha puesto a disposición de los ayuntamientos vascos la ordenanza que concreta y desarrolla las competencias municipales de protección de los derechos y bienestar de los animales. La ordenanza, que ya fue aprobada por la Comisión Ejecutiva, ha supuesto 1 año y medio de trabajo de un grupo técnico conformado por ayuntamientos de los 3 territorios. Un documento que consta de un total de 47 artículos, entre ellos disposiciones concretas sobre animales potencialmente peligrosos y que tiene un carácter de recomendación, pudiendo acomodar a la realidad específica del municipio a través de la adaptación, en su caso, que cada ayuntamiento determine. Este nuevo documento normativo actualiza la ordenanza vigente desde 2006, también elaborado por EUDEL, y desarrolla de manera exhaustiva las responsabilidades municipales, como las zonas de esparcimiento para perros o el acceso de animales a establecimientos y transportes. Entre las nuevas competencias de los ayuntamientos destacan la gestión de colonias felinas y el control de gatos comunitarios, o disponer un centro municipal o concertado para la custodia temporal de animales recogidos en la vía pública. En este sentido, decir que los ayuntamientos somos responsables de regular el espacio público también como entorno de convivencia entre las personas y los animales de compañía. Y la ordenanza supone un salto cualitativo al incluir el concepto de bienestar de los animales y fija también las obligaciones y prohibiciones que deben regir la tenencia responsable desde la consideración y el respeto. Por lo tanto, EAJ-PNV, en nuestra enmienda a la moción presentada por el PSE, proponemos trabajar la adaptación y actualización de la ordenanza existente en Galdakao en base al modelo propuesto por EUDEL para el conjunto de ayuntamientos. Eskerrik asko. Bueno, nik uste dut aukera aukiko dugu ordenantza regulatuko dituen ataletan sartzeko eta sakontzeko eta gure iritziak emateko, berez ordenantza bera ekartzen dugunean pleno honetara eztabaidatzera, ez? Orduan, bakarrik nahi dut azaldu, zergatik sartu ditugun beste gobernukideekin batera emendakinak, eta adierazi, bai Udal Gobernu eta bai EH Bildu ordenantza egiteko beharrarekin bat datorrela. Horren adierazle da, badugula aurreratuta, udal honetako teknikariek badute aurreratuta oinarri berrien zirriborro bat. Emendakinak aurkeztu ditugu kontuan hartu behar diren ideia batzuk txertatzeko. Bata, Ainoak aipatu du, kontu legal bat da, momentu honetan 2 lege ditugu arautzen dituztenak animaliak eta euren ongi izatea, eta badakigu, estatuko legean badagoela akats bat eta zuzentzeko bidean dago, zuzentzeko konpromiso hori hor dago, baina momentu honetan akats hori zuzenduta ez egoteak ekartzen duena da inkoherentzia batzuk egotea erkidegoko legearen eta estatukoaren artean. Horregaitik, gure ustez, eta honekin lotuta egin dugu lehenengo emendakina bertan aipatzen ziren epeak eta datak pizka bat kenduz, uste dugulako egokiena izango zala ordenantza ekartzea eta onartzea oinarri juridiko sendo bat daukan momentuan, ez? Inkoherentzia horiek ja kenduta dauden bitartean. Baina berretsi egiten dut, beharra ikusten dugula eta gure konpromisoa ere hor dagoela. Beste alde batetik, baita ere gure lehenengo emendakinean aipatu nahi gendun, atal baten hitz egiten da alderdi politiko zein herritarrek ekarpenak egiteari aipamen bat egiten da mozioan, ezta? Eta guk txertatu nahi izan dugu Galdakaoko udalaren parte hartze ordenantzari aipamena. Bertan, jasota daukagu, herritarrentzat bereziki garrantzitsuak diren udal ordenantza eta erreglamenduak sortzen direnean, parte hartze arloak txosten bat emango duena, erabakitzeko parte hartze prozesu bat adibidez bideratuko duen. Eta uste dugu, hau badala hoietariko ordenantza bat eta interesante ditu zaigu txertatzea gai hau. Eta, azkenik, udalaren gaur egungo jardunari dagokionez argitu nahi dugu, udal hau
kontuan hartzen ari dala edo aplikatzen ari dala Euskadiko ekainaren 30/9/2022 legeak esaten duena, ezta? Etxeko animaliak babesteari buruzkoak. Aplikatzen ari da, beraz, 3. puntu horretan aipatzen zena ja betetzen ari gara, horregaitik eskatu dugu kentzea. Eta, bueno, bat egiten dugu baita ere, oinarria izan behar dela Eudelek prestatu duen zirriborroa gai honetan, eta, bueno, hori ere, adierazi nahi genuen. Bigarren txanda, Usuak, Usan Solarria, Berri Solista, Eskolderri Jeltzalea, Eskolderria Bildu, bez? Oskatu ingo. Bai, mozioa bozkatuko dugu, aurkeztutako 2 emendakinak kontutan hartuta. Aldeko botoak. Danok alde bozkatu dute, hortaz, mozioa onartzen da. Zazpigarren puntue, 675/2025 espedientea, 2024ko talde politikoentzako diru-txandapenen justifikazioari buruzko txosteneren berri ematea, dar cuenta del informe de la justificación de las asignaciones a grupos políticos de 2024, 8. 1308/2025 espedientea, 2025ko finantz kontrolaren urteko planaren berri ematea, dar cuenta del plan anual de control financiero 2025, 9. 2025ko otsailaren 19tik martxoaren 18 arteko emandako alkatetza dekretuen eta zinegotzi delegatuen ebazpenen kontu ematea, dar cuenta de los decretos de alcaldía y resoluciones de concejalías delegadas dictados desde el 19 de febrero hasta el 18 de marzo de 2025, eta 10. puntue galderak eta eskaerak, ruegos y preguntas. Galderarik, regurik. Orduen beste barik, amaitutzat emango dugu gaurko osoko bilkura. Hurrengo hilabeterak. Bai,